Keblai pi baro syakatuk kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesini kilong. Hau nailur arjar akusan in pendap ke hospital Shipau Jingtia Halung Paring. Lum jingelang Ba Francis ye Rehabilitation Center. Kot ke Assam got talent ni samla Meghalaya. Bat rakhi buram ke himanong stan ye kelungku seniap berdriu pau usi sepsing. Bat mentangin pas kubor bakam binyak. Ketenat kekuat kekia kelebu thong hapo unailur usnem banwan ban pendep bat penteri kamno ke hospital Shipau Jingtia Halung Paring. Ya kini layat hu deki officer ketenat kekuat kekia hau ba sanbor Shulai MLA ke Shillong South ha ke jinglet jurep jongki ya kini ke hospital red. Lasyam bagi jingtrai ke layat chat ban pendep ya ka. Ubak sanbor ulai thu baka constituency ke yo Andrew Point kat lai kelur tingka na ketenat kekuat kekia ban pendep ya kini ke hospital red bat ban maramot ya ka Laban State Dispensary. Ubak sanbor engkat ke officer ke PWD ke lalit ban jurep ru ik jingtrai ke surak ke badan ha kadong dobikat. Dan officer berpura ke officer pada kalian kerja di engineer juga engineering wing ru ke dan lang kontraktor tingwan jurep patkat kum kerja ya jurep mentah kasih kalau ba gajing kuat kalau begini penstat no kerang ba mu dan kadang ke mini hospital ke ba kumba kadang ke provision kan don semua dia but lalu kono gajing mensau lani ke bakha ke bapun lani kadang gajing mensau ke bahor ke botoi ke ba sistem kendet kat pakin let nang neca gajing ai ba du kumba chi ho kharar kilometer nang ne ban let boy civil tegabut kan yarap bahang ne kalau kijing thia emergency case kalau alat pentia bersumar kerki ya ki ban ya dai ke cingim duki hagi nu kijing pang sistem ni kendu ya ka mo ya kan nu ka jing mensau ya kada ka mini hospital bar kumjur ya kata ha dispensary halaban ka total jongki ka total jongkana health center Halung Paring bar kata ka renovation ya kata ka Laban State Dispensary Halaban kawai naki dispensary kibala established by the then British government dari kerja dispensary ke batau no por paring kane kumju nasopanai kublai biang ya kalian ke health department ru badan cidanya to por yele inspection kubdo ban ban extend ki room ya ki kamera ban extend ya ki quarter ban extend ya ki cakabu kali dengan sopanai kublai ba ya kane ru ngilayu assumption lang hat kapur kabal akot saka sanpolak but total ya kan Halung Paring pada halaman state dispensary naka health department kalau long griu kurur khat lailak new griu ajar kedai pasau shon nagal yang jumpa wad yang kum active engineer but ke official contractor ru kilai ka assurance by September September kan long functional no kerang bakan ai no ya jing sekri jing sumar na mata ka ka kya jing pai ba kada kiri surok mentah kita sartli kabangin selit jengok bak perlu di mentah ki ongoing ke construction kada kabanian na kaban beteng na ying joy kong norah nyo tar lungba kata unique building isad ba po bak connect kata ya po mo nei kaban poi salaban bar kawai berkata na dining ba buat kaban lihat ni kong kui karawan lang bong payung play kan dia itu ning bai kan puai ha do pok sat ba pom itu dong song satu di bukli kelayo ya surap na sa try na turu kala suk bandung kali hayeng te ha ka ya ka pludi gini ki artli ki surap kada ka sat ba pom kada ka badik pansinay kada ka surap na yung yung norah yung itu kada kada kerapoy hadu arkur sa pulailak rakundaya dan senspa Director Ba Francis Karshiying jong ka Dream Mission ka kinhon balathung de ka sarkar ha ka jingpet jingkmi ka Social Welfare Department ban rat dingkhong ye ka jingjelai udrok bat ban pet perman ye ka jing jong ki briu ki balakirni bat long marau ha udrok ulalum ye kinong penyat jong Rehabilitation Center beper ki badan ha ka jella bat ki seng tremon ngobha ki bejuirap ban pet ye ki kena samla ki balangop ha udrok Uba Francis Karshiying udai upulit rangba ha ka jella
Ha kajing kren chikila pathai khubor ula ong bahadin bula shimti kumu director jong ka dream mission ula puli banyak bahai kuru komlong ki rehab center bat kat kum kajing tip bula yo hadin biki kena kilami no na ki rehab center ka jur bah kajing ngop biang jong ki hau drugs ka bala poi ka nyop ho percent hadu prap ho percent kani kajing ja ka bo ka dream mission bat ki rehabilitation center kajing e ban penbet biang yaki kajing lum ya kajing yalang kalong ban ajing hikai ka bakar pang ki center ban bud di ni kisamla ki blemi ni ki rehab ban hikai ki ban raikut ban laj na udrok kenang bikin yeng halagi jong ki kejat bat ban sedang ban trai ban ketang Tapi kalau kau ni nang lagi nak dua ngapit ngai gini mission kan juga team study dia yang ini ke karkom long juga rehabilitation ni an ngala perhat sani kumdu malah penuan ra ya ka jingpa ka jingtoy ya ka rehabilitation center because kat kum ki report bagi yo ni ngai sio small tu ba ki kena ki balik apa rehabilitation center de lami tu the chance of relapse kamot bakin non kambiang yo drugs kalau quite high long new po propo percent kan ka stop ma ban yo ki kena ingat ni ke problem te na shuwan ke khat ma ha to nur kom na ga ni la ban pen wan nam anu baji kai nagil ada rehabilitation bakin yo akan janji kai bakin laban nang ki kam ki jam kinu ki jakam bakin laban yang halaki kejat la jong dekat tu kan wan ka penwan lam ka jing ya confidence ya ka jing klan ka jing mut jing khat jong brio ula ban nang nu nu wajak kam ula ban kamai na ka ka ayu te ka tu kan ya lam yu man let no ikini ki jing di kini ki jing pensni kan kini ki ban pen top ria ka jing du kadi kata idea nga sa khot kini ki meeting tasi apeng kini ki professionals ki ba hikai ki vocational centers kum ka ITI ka skills development ki bits jumlah dan basko nang ta bade jogis ki big ki agencies ki ba hika ba I vocational training IA ba kila ban kumno ngi mir jemut langbat kini ki ba penya ki counseling centers kitab ki wan lambar khot ki counseling centers ki wan ni rehab centers nia tai ya tai jing ya wat jemut hakanu kom manila man introduce kini ki centers ki bagi kena juga gini ki jing kai ka Rainbow Entertainment ka kinhon ban kintiu ki sap ki phong jong ki samla ha gajala ka khot ka wer ban shimenta ha gajing kop Assam Got Talent ka ban long ha ka arpu pratrik no pra ha youth hostel IGP Shillong ya kini ka jing kop la penya de ka Assam Got Talent ka long shibenta ban ya rap ki samla ban ya kun ha ki lumpung bahe ha gari bat shabari ki bajob ha kini ka lumpung ya kop Assam Got Talent kin yo ka cash prize ka bashilak tingka bat kin long ru ki brand ambassador na ka benta shisnep kita kedua kami bagi negara industri akwa ini dengan nongkong koordinator yang benar sikit dengan dia dan belum dalam kita sama de nomor kanong ka tangga amda mabuhay de ko ni halia dan sa sunod na jadi cinta dengan kini kan yarap sipo de kan dastan ba sa ni sa bago nomor ka cinta kini na puasa iyo ay benta magladong no ito kila kita kan dastan ni kibabi na po ni halia ni la connect kini kila spread dekat kabor kan ulung kabentang de cuma nak cuma ni ka asam ketelan dengan ekran mengawati ekran boleh tayang kalau ang kae kita perfect ke banyo ang nazuki no kiwan sa tiga la kijok video perfect kila itu dekat pensyari itu kibat job ke salon kinom brand ambassador posisna bakini de kindan ru bantah wa national issue kinyo perlu ko national issue pat program show an kini by day berkenaan magazine shoot nang ta kinyo ban bantah ru kanika Assam movies film Assam di Assamese kita jauh dari bukan kadang ada opportunity yang kita cari di negara juga orang negara yang ada set di pak kubur strategi pada om tangki nongsa om tangki nongwai nama ngai ini yang bukan social media udah
ba mo da po dia ko bong som ken no cái đi cái trình bóng sông ken chúng cũng là cái đi cái trình bóng sông ken cái đi đồng lạc nó và nó bỏ bị hay à bóng sông ken thì là cái bên cái vấn đề sắp hạ yang itu bóng sông ken nanti nó bỏ chạy dia cái đi và quét hay là yang kata lên cái chuẩn bị nó ada yo đi bên đó là cái bên tàng bằng cái đi lúc kita cái linh sawah bak cái India got balance bak cái dulu bên tàng kita cái linh lang thì cái đi cái bên tàng nó cái kabu yang itu kita cái bên sap cái bên talen mo ini kita kiromba kita badan kesap apa buat tempur ini kesap sih lagi kesap kali Hima Nongstein bat ka kursi haga khatlai trik no pra kila pelong ye ka jingalang rakhi buram ye kalengkho sngiap ka banru phau jong sip sing sim haphalau ying sim Nongstein Lasdang ye kini kajing rakhi buram da kajing ngap jar shiminit. Labu ikisentiu ha umot sa kan mau jong sim sip sing. Lapen bot sada kajing elang bala krendo pa im pla sing sim na ka kong idekar retired professor Nongstein College ki bala pen kan mau ki kamrat ba ki bau sim sip sing ulale na ka benta ki hima Nongstein bat e ka dong ka than hi bro ka wei. Nakaliang jong pa im pala sing sim usim ki hima Nongstein ulapen pau kajing somsi bat kajing benyaw halor kajing kensting bat kajing bomburam jeng ki katu kat ni ki school hapo ka hima ki bala pelong school hakum kani ka sngi bakraw jong ka hima wat hadin ba deputy commissioner ulapen banashuti ha kani ka sngi Kasyong sa hangin ng kong pagkajit padriyo. Kapoy ka ba ng kong na ay kublay kong ay pinakakar. Kalong mas sa mangingin ayo pada gini po. Habang aspek pengasngap kadon kiting seorang kebakrau mangilya persan. Hakapor pagitang samlarang kayuha ila persan hiban. Persan wadara ba penlong pit dan penyakalay na kumta ko semua. Indai itu kipor nila atang ini kolej seberi. Semua berayu yang play meminta kalaroi. Jika long kepercayaan pemerintah kini rehabilitation center begitu, kalau dia mandang nak mesti, dengan cibu peradakon pengen berkat tadi gue, namar kejinjat ke pengongsan ke gelap ini kesini, kedai kejinti, jam dikun sama lagi jam ini, ya kejinti maupun buat kata tu pak tim berusia kata gue bahwa masuk percaya. Apa kalau bang napdeng jam ni tangkat tu kat ni kibala mat sutu ikan ni pun kibala bom sutu. Isyam king awat tay kayo mustad. Habang nilai penyak ya kom kepadai la penbaik lagi lekran lepai. Ai don ada mentaro kibenta bagi rumah penduduk buat dia ka krong kadan. Nah keren ini dah pengilaktif. Dan ini betul tani nakot dan keren bertingkung mobil. Jadi, apa jing sisa? Kayak jing im jum beri dan lain ini. Hapsa ya kalian kacau, hapsa ya jing buat jing berkat, hapsa kantam ya jing long mensim. Jing long mensim jum pa im sip sing ba mencuat ya kalian perka beneng kacau. Baik history hi kalong nadu kapor jum uhat. Usah saya cetak penglar, sumsoi. Yang instrumen asisten klaim kalem tiga badai. Kabang amun berong kalompa, lem rompa yolun kedor barima, tre pansai. Pan nak terkadau, nam ke sorkar hareng itu por. Kapa IT yang ada di India ini secara itu kasno from jadi isti pensa. Kawai nak jadi pensa akrau kadaina kapor yang sim. Ya kami, kalau soal khadu ini instrumen plastik cenderung kadang iman setengah ramai iman berskasi. Alor nangta ini ginut kemusim pan declare ba kehiman setengah kadang kekormen setengah pada kita kajian terai terkai. Nre namar kajing pomlong kajing penia har kompania junti
Hakawat beningkong hakakat lai terik nopra ka UDP kalasay madan arpun ringut ki kertong banya airing haka election banwan naga KHADC bat JHADC hadin bakajingyalang kabelalong ha office jongka ha Boys Road line kra. Presiden Ba Ahmed Pa ulaong bikini ki kertong gide ki belajit bat ai kerteng de kinongket kam negi district bat ki circle syaka state election committee jongka seng. Kabala menjur ban penyeng yaki hakani ka election MDC banwan. Yaki weki kerteng ki banya kun hakani ka election MDC en sepen bena kam hadin endalayo yaki jingkentu bat jing ajing mot negi district bat ki circle beper. Dengan fadro syakma ima Rio Sten dengan kata batu mukro Rio Sten dengan fadro kali por kimbule dengan kata jorai no belalong lu ex MDC bagi por belalong no dari Boy District di sama Benteng Nafi Shisha Marwen Nakasan Umrai Constituency Nafi Shisha Marwen Nakasan Umrai Constituency Namtama Gakot Syahmat Iba James Suliam ex-MDC Nakalain Mahadi Constituency Pak James Suliam Mahadi Constituency Khadru Liverpool South Western Constituency Khadru Liverpool Namtaba Iban Sayway Ba Strandi Rongwin UDP Motion Constituency Kini kilong ki kakto kati kelteng dan di first list kebamangi nagalang ke UDP nganci yang kini kebayaran lang ini dalam parti UDP de mau kawai ba sisi belajit ini langsung dulu nama ia lebih keren ia lebih kecil ia lebih tahan Iki baro banaknya cuma bakal parti baro ni ai di bawah dia jadi ban sum ban menong bagi afterman yang terusot bangunra yang terkuat bahwa jadi yang kesam joki inokusan joki pada parti itu berkuat Seng kenthai Presbyterian Dihar lingba kasleda haka khatlai terik nopra kala pelong ye ka food fest kam sale of work ban penmi pisa ban chnai ka ying jung jing seng kenthai ka brang don pun ki jing duna bat ki we de ki jing don kam hakini kasngi kilong kemi bat ki khun samla jong ka balang kilami shakmat ban wanra ki jing bam beshngam kan thop ki jing bam shet ten rai na themri boy bala shet kerpang haki tendong se hakini kasngi ka kong Eldora bet siling do Uba ransom sutengah, kitemen basan jaga balang Presbyterian Dihar, temen basan Oling Do, temen basan RB Shadab, temen basan SS Lapang, kakong pendap lang Noshli, chairperson jingnya seng kenthai, bat ki para benget jang kabalang Presbyterian, kilaya don lang ban pensyongship kini kesengi. Kepada masyarakat Salda, balik kerja sa kenthai, balang. Ba kading pinjong ka bagi ngindon fon AIM ya ka bangin pendamkam sa pendamkam kami kiba niyo ibabun kibangin hak banyarap banyak ikam kani ka fon kamot ba ngindon fon kumyong inle nilai perthan da ka bangin bu da yo long da ka bagi ka jimbam sir mangi gani ka long kan kamsuk ba nak ban yan yak ginon kam dia si rukam pan ong dia ne kini kayo kita yung tingin dong kata madang niyo kapita ni subo ikam don jingmot am dia kata kadaw bang ya kani nang ba kadon di jingmu
jong ka jesang gendai kawai ka jimut ka jim perkat bang yang sna ya ka yeng jesang gendai kata ka bamut bang lagi dan kembali karo hindi dari jesang gendai wat ka balang bu karak ban sedang kam agi bun teli gementa niyo bi kin ismi bamantali labun jingkiu haka roy ka par mo kasi kung kan wasnong jong ni ka badang rip ikwa kay makan kiu hindi tang ban ong ba min super long tang ka jesang banyan kiu rip tindan ro ki training ki min kot nakabalang ban penong ki dan garap ini pun samla jong ni makin yo kam yo jam lolor kataru yo nilak bandu di counseling center mau bintang waktu nyarap nanti kita syampang dengan rahat ni namun banilak bandu sebun itu ingin desu bancu sa tangha ka jinglong dengan nak kita jinglong krem sa ambil hapan pun Kathem Bayar Self-Help Group Multi-Purpose Cooperative Society ringkat baka District Legal Service Authority DLSA kila pelong ye kelumpung hikai patba na kebenta kisamla lot kisamla bat kikmi kikpa umsning halor kijingma ki bemi na kijingkerni baka jingdi drok ha ka shongkha shongman ha kerta badang kena bat kikamle to met ikikenthei kena la pelong ye kejingya patba bala shimenta da kejing shong shit bik samla kenthei bat chinrang ringkat baki kemi kikpa kabalas dang namadan umsning bat yat keleng kidong jong kani kashnong Lepen bot da kejing yalang ban batai patba halor kini kejing sniu ki ba pentron bat penjat iklong yeng long sam bat ye kejat ban riu hi barok kawai kiriu shempang ki bagentop yu ba W Karwan lang BPM ka umsning sin adi block UI Marak officer in charge umsning police station ba Rocky Kella Chairman ka umsning Town Dorbar ka kong ECM le bat kong Q mau penyang na DLSA kila batai bat pensyai sani ki kendon an ki bedai banya kun persya e jing sniu jung ki drok ka shongkha khna ba ka jing le to met e ki kenthei khna Bau cu ya kencing ang nun babahai jongpi ya drop bau cu ya kencing ang nun babahai jongpi ai phot chua Sepang gajing persyak, waya kene gajing di lani kene gajing kerni, gajing penankam ya kini jing di penbuat kamtam kepada lengba jung drops. Di kemjuru haga bede ba gajing nankam lani kata gajing ayale persyak ban khanglat ya kata gajing ya asongkha kabadang red Jakarta kabang padai kepot. Di bat haga jung poru kene kata program lani kata lali kejumpi ke bapiyo ban pensai sepang kene ka ba gajing syawan bain. Kalau belum haki long yeng long sem, nak kalau haki liang jung baro haki bentang ngim kampel ada ngim ong bagi dai tangki kentai riwat la nak wat la kadairu nak liang jung kisrang khamtam bagai kandu haki yeng kesem lani haki imlang kesalang bagi stong githau. Dikanai kadai kawai ka program ka bana ka liang ka jung pi kum ka tumai bayar Cluster Level Federation bo ka di omsting filap pelong ya ka di program ba nginang community ba kai ka bangila ra ya ka di khubor leng ba ka di ka rally lengba kini awareness kami sayo ikni pensai kami khampa syu lengba kinong keren ki bahadien ngit kalong kajing hikai bat kalong kajing sedang kumno banora ya kani kajing kelai kajing bahah po ke imlang kasalang de nak kaleng kejongan nak kaleng jong ke office jong video ngi ai kajing kitbox kilweng ya kani ka CLF kajing pi ba pinangya chifwan rengkat kajing trilang bat ka sengkenthei jong kani ka umsing Town Dorbar ka ba pilala banya ai lang FT kaman ketiga jong pi rengkat kajing ke kershan nak kalian jom ke department di repair di bangila bani trilang hakabedi banwan ra ekajing pha ko ke mang salang di nak benta jonga takatahi of children kajing salang pat yaki khna barbot is no bakilong ki khna ikloi bha ban pen bi yaki benta ngidon public si ki kimi ki pa ki baduk ki bajenjar ki bamla ban besar la ni pen he pen san ye ki jong ki khun la don Bat dak itu ki khobor ngira poish ka bukot tar haduk Indonesia biang koble shibon